Lokhimon kora trok Dwarbaguri MSC constituency ka parlo Lokhihini dolamara Bapuram tokbi arong angkang Lokhimon Ashram sokphek e aklamalong ke padopon rat chingrum amaipi along mai ke padopon piaprang ada porphai ke thom aporpen kangthir methek pipondet pen aphi adap apor porphai trok ra chitim apor laki kurukar cholapen mai kangpu alunjir lunpon Lason si ada por phai ke pa por pen radamai pi ke padopon along ganthiram timong mai phuang hoi chingni det pen mai long aluhi sarpo amana ping ben ka chetong dun janajati faith and culture protection forum assam along ripen ratiram boro lapen manping aluhi Richardson Hansi Viswa Hindu Seva Sangh organizing secretary Utam Teron general secretary Janajati Sant faith and culture protection forum Joges Loing Maipu Prachar Saksa Sankar Sangha Chopha Pangjang Aluhi Dhansing Terang Barim Sarphu Lokhimon Sangha Biren Timung Barim Saiphu Kong Lokhimon Sangha Joy Singh Ingti Barim Sarphu Lokhimon Sangha Bir Singh Tokbi Rongasar Bapuram Tokbi Arong Hun Phangcho social worker tum chetongpon Lapen por phai hinia porpen guru Madan Ingti Hensek Lokhimon Aron ke kroi araraphan mesen pen lamthe thanpon lapen dedaphi mayalong aluhi sarpo mana pengpen kachitong dun ratiram boro alangli Lokhimon Aron araraphan ke klar angriang don pindeng sumpot lapen kardom kardi hai hui ke mesen thekpon longsi kachoro pajirpon lapen Lokhimon Sangha Central Committee amaipu ganthiram timong pen pherangkia tumalong nang pachini dona tengke rachingru mamai ke non dead le ke pado chot bukali asengkanwang tami do lapen ningkani sialong ta paphongni dokok tadu lapen labangso rachingru mamai lake do wan long ripli mate Lokhimon Ashram pli aradatum an chitongsi Lokhimon Aron alam hai hui jethanpon lapen armuga chitong bangsuri kep so se chet pusi pherangkia tumalong nang pachini du Lokhimon Hongho pen rat chingrum amai kibipon lake lalo isi ladak bangke netum sarpi sarpu aklemang phar ke theki ding lapen riso yang pen danglok lapen pindeng sumpot lapen Lokhimon Aron angri angdon mane karbiang la ashram plido netum ashram pli same Lokhimon ke kroera do anta ning sivet pen aron sivet pen Lokhimon kurusar lokhon tian sek nangathan ateng aron ateng pen ke do thekje phansi ditum la baso mai bangke ditum kibipon asila so kibipon along nitum alui sarpo aman bangke আর তারপরে আর একটা কথা হইছে ritiram boro alangli janjati dharma suraksha mons long alangli president lo lapen alangli la utam teron alangli ba general secretary lo alangli la bangso janjati dharma suraksha mons lo lasila so alangli tu mane tum chahang pon lo lasila so puthak ne to alangli tum pen tame kacharap kachito bangke dobomji lapen alangli tum ni tum hastame na charam na chitu na bangke do verpo lasila so pon ni tum Lokhimon dhorom la rachiro mai ke Lokhimon dhorom det pen kali kapek organization pen tame ni tum chingki chithan pon bom ji phasi la society me bipon lo নমস্কাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বৰ ভাল লাগিছে যেটো কাৰ্বিসকলৰ লক্ষিমন ধৰ্মৰ এই সভাত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি ইয়াত আহি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ তেখেতসকলৰ যিটো ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিনটো দেখি মোক অবাক হৈছোঁ বোধহয় আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টত তেনেধৰণৰ ডিচিপ্লিন ধৰ্মসভা মই আজি প্ৰথম দেখা বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু হওক তেখেতসকলৰ যিটো ধৰ্মসভা এনেকুৱা তাৰমানে হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ যিটো কাৰ্য সেইটো ভালদৰে সম্পাদন হওক সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ News report Carbing Long Life